Bueno, tupo thawatanite na batu tukubororeki mubango yo siasa ni kiume kimwe nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuona kuwa ni mbunge ya Senate nende siasa cia kaunti ya Meru ni yukitie Mwerekera yungi mweru nyuma ya antu 12 kwithira bakiandikira mbunge ya kaunti ya Meru bakienda mabisa 12 bara baringanithirwo no tumiri buthu ku ofisi cio bethira bakioro bethira bakebelwa ofisine utubone ndene bonekete kuthuria gavana wa Meru Kawira Mwangaza rugwete nako watambaru ayuthi bara bandikirite Rais William Ruto ethira akirungika thirikari ya kaunti ya Meru na Meru bacoka kuringa kura ringi ende mwaka thaitu kwaria thirikari ya Kenya kana ndene ya mongo yo Kenya kutena nkiama ya ABC ra yumba kwithira itithi na mbere ithurano na kinya kwena itumi mwanya bira bituma rais akethira akirungika thirikari kenda antu bethira becoka ithurano na tukubarware barabongo ati ocogecure binde na Salesio Omtata ni muthatiri wa Kyoto na ndina CPA Karimijero ni muthuyi wa mathabu ndene obisi bwa senator wa county ya Meru na kinya ni deputy speaker wa mbunge ya Senate. Rani na batukulu kura 40188 namba yetu SMS, turi live kuri Facebook, turi live kuri YouTube na kedra nkithoma ntumiri cia kukana kiurege akura tuwita na mbere na mubango yo mbeta MUTEMBEI Edward. Karibuni sana. Asante sana Edward. Ndekwa ndo takaita. Na tukinyeta spinde ngirie mwathai. So, amba merire na Salesio. Yes sir. Last week urumo barabara na wiriro bonene Meru kethe no tongeire bunge but iya kamaromba yaku yatetirora wenda na thai governor orore no wore thai but governor natangazira na raua akuromba rekeri na nyakurekera bara bamuthukiretie but now itukuona governor rende ari wari tayari kundissolve thirikari account ya Meru. How possible is this? Incompetency na mbere njoke kiurege aku nkethe Mumeru dutirigana na mbere ro mborero kethe Mumeru na rakundi aturaithiritie ogoro bwana arua mwire ntache ncheke bao marieto no jare durani ya Salesio na ibwagenya Mute Edward ntubago toast ntukwena arua ugatega migambo ya governor ali senate ntukwera umire senate ya Saturday na narua contradicting itegwetania buge number 1 governor Kawira Mwangaza kuga Cardis of county ya Meru concept defeat. How? Concept defeat nonto senate ba mure na choke eje na gwatanire na atongeria bange so nande ati tayari kugwatania na atongeria bange aliuga arenda ku dissolve county au ni nko interpret wengo na accepted defeat ate kumbo tongeria kire kire wa koromba ni county dissolve ni onto akuremwa oti solution yenge nayo ate kumba gukinyira deputy owe ate ukumba gukinyira MPs ate umba gukinyira senator ate umba gukinyira MCAs kenda bagwatanira kenda bareta thiri kenda bareta urumwe ndene county ya Meru umba kuendelea na mbere so kewe ko dissolve ke on interpretation yakwa it's a self defeating argument kuga ate kumba. Wow. Ushuma Karemi kwe antu batukumea kundissolve county kuatea na ko kurimbi bokuwa kurungika county kuata ni biku kwenda kana kenda president yethira kirungika county tuchoka kurene. Asante MUTEMBEI nkethi Mumeru onthe araumba kwithira aitulolera from nenyaba ben diaspora na twere weru TV boya sana no ntuba kuthabu weru bwa Meru. Thank you. MUTEMBEI kinyaketha nkone ni untu ku dissolve county kutiombika kambeleze Mumeru that katiba yetu ndene article 192 eriwa county yonthe no endissolve no ntuba sababu yele either ira tuta exceptional circumstances kuketha kwina like war kana ndwa either tribes ni kurwationgwa kana kwina clans ikurwationgwa na kukarema ungi president nethere na jukumu kwa kuhakikisha county yuko dissolve kenda mbere peace yomba kwa restored. Number 2 county no ya dissolved rira kuna conflict of interest against citizens bayo. For example ya thai katuikanire that these circumstances remero thai arokona awanase zibo strike arokona bando antu bakuwa kuandika na kwa county kutefea ara interest ya Mumeru itokolwelwa kana interest ya mwananchi itokolwelwa president no alweli otongeria kona butu wetaniria na interest ya mwananchi
na kawinyende nayo kinjuku mweke ekundissolve county. So kwina provision ya katiba ekwethira county no dissolve lakini simply nonto sheria nenenkaniri ndene katiba tukumaanisha nde unio process ikuthirira. Meru Mutembei mbitikire mbeleze mu Meru kwina kura around 772,000 na process ya kwambira ku dissolve county mbere sheria eriwa no mwanka kwethira kwina 10% all the votes ira ciaringi like as at 2022. Kuvo ndene Meru county out of 772,000 na ingeri I think 139 no mwanka kwethira kwina around 77,000 signatures mbere ikothranwa si othranwa nio sita IBC for verification nonto no wethira otwere Garissa okweyo saina karatasi kara na wewe mu Meru no kwenda county dissolve yeta IBC ekone Kenya kure ku ringire Garissa therefore signature uyu utauka you must be a voter as at ra kure se ringiri lazima wethira no ari mu registered voter ndene Meru na kubo waba maana IBC kinya kutena commissioners baba ari kuo pathato ibari taire kwambiria Chebukati bangi nabo after kithurano iba resignere kwa hivyo kinya signature ikothura no 10% ire kwendeka ote IBC ereo there is no commission which is properly constituted eku verify signatures after process ye after ku verify signatures president neta akabwethia a special tribunal ekuthikiria thenu siende ne county eu akathikiria na tribunal mostly there na judge ba high court na supreme court baka lwelimbi circumstances ire kuisi ndene county ire wetekeria county dissolve na baka andika president report. Kwa hivyo i process na nkondogora Mutembei anto babo kasi ya Meru county no dissolve tha ina ndo elete TV nkondogora ni urongo kote na IBC constituent as at right now kwa kinye MP okwire nara Mandera county March 2023 monka thaim kura itari nkono ntote IBC constituted. So okasi ya Meru that no dissolve county as a treno ni urongo nto IBC ete properly constituted na kinya IBC ereo bando kwena tribunal kabwethwa. Kwa hivyo kenda county Meru dissolve atwari manto 2027. Okay. Now Saleso, let me come to this. Governor naugure ake ya kuwatanithia Meru na Karomba thire. But as we speak mwankatha hii governor Trumbo nye reach kiri MCAs baraba abati kwethara kirutanaria bungwe kana baraba amwikitie kiri mbunge ya Senate. Was it a mistake governor ochokwo kiri Meru kana governor katari na makosa kuringana na yambarira ya Senate? Edward gambarira ya Senate governor atachokerwe na merit tia account ira mugwanja tiareo achokerwe na merit tia video mheshimiwa Mporo wa Bori achokwa na merit ya video ya DG deputy owe icho tia atumira achokwa ti content impeachment motion ire yareo nonto kurere ringiro tu emotionally bonde be kuotaga videos ire so okataka kuchoka kwawe ti justice ya thiro kire Meru imakosa ja thithirwe nonto tiombombera MCA 59 abenanzo otiombombera MP bonde abathoki metwe otiombombera opinion leaders ba bonde twina bo county abathoki kiongo i governor kawira mwangaza ake wobui iketomi senators bonere pa mochokie number 2 wengo naugire na narombere nekyo nkuga rimwe pretense antu batiga pretense na kwe governor kwe senator Mwerekera inya bishop bongwa bare madhabaune bachoka bakainaga ndwembo ira bakwina wenye wivu wa jinyonge ibathire pretense yeu mtu nae bishop kamare bishop na kuthorenda gwita kwa mwana siasa nitigana na manto ja kuthogeta madhabaune itoka ringe siasa ni wikimanie na ntaka yayo so ogataka wengwa na rirere senate au gakurekania na kuromborekeri eja Jumamosi akina rwimbo the same it was on Friday. Friday? Yeah. She came on Friday or Saturday? Friday. Whichever the day she came. But mostly there she came, she came on Friday eja kiriraga na inkolika na mbereja Friday aigwa atwikite governors baraba mu finance ete batongeretu iwe iguru na ari akarende guru napo ekienda ba mwatha kirira na bamunira
What do you mean biara. governance of finance? Yes, it is in the media. Je in the media MUTEMBEI. Ba financing bi. Ba mo finance kenda senators baro mwaka nyambo ba mwokwa. That's what happened. It is in the media. Taka to kwa manto yesiri. MUTEMBEI ande keria karibi. Ngona wina kamurutero ngona kugonto. Continue. Ibare bakarende gorona amwana we. Aberare imboge yangi Meru County bara ndombaira ibakwenda tuchemania. They were discouraged. Yani bongo ibaigirwe mtora bate diate ko appreciate. Today she was supposed to sit down with the women governors. Bena caucus yao. Atera apia kirebo. So she is still a disappointment kirebo. Na ogatega na ugete peace ya kwenda kuja ku create. Thai ateromba ku reach mutumanto I think yo report to enachio. Nonto na mbere impeachment yekinya ikwari na mateta ja maingi jawe ore athurumuete ndene obisiera na ate kunenkero responsibility che gwitangoge. Number 2 ateromba ko reach tigane nyana MCAs inya speaker wa county assembly atuge no mutongeria wa nyombera ateromba ko reach amoria kodhono bathithie muchemani bakonana na MCAs ateromba ko reach even the MPs kirato kuigwa ne rwaria gutangaza ndene nyombe mwenteto akauga akathithia atia akadissolve Meru County ne tayari ku dissolve Meru County nkorie ukethirwa ri tayari kuthithia peace rwaria rwa ku dissolve Meru County re kaninya tuginyi ku medistiru re kaninya ku medairuti re inarukuma mtu e tayari ku make peace na kureta ngwataniro atethwa kiaragia rwaria jaru kyo nkuga it's a failure on our part. Karemi ukiongela rwaria Salesio governor ariwa itumi akwenda county ya dissolved ni because iya account bate kwenda Mwerekera tangwe nonto kure aringi kura 22 para petition ile county assembly ya Meru iyebelia 12 nini officers para ma CC para governor wetani na mantu ya moyo utumiri bodo kubo pisitio so I feel babu kabo kana Meru bamwe kaba kwenda kuthalia thirikarewe pamutia ate komba kuritangwe. Asante Edward nankiongela rwariro Salesio oni indo meta kana indikirite mundi ya Meru Meru batetikanirite na decision ya Senate kabo mieshima tu nonto nyumba ekikatiba era tu ikasia mantu yetu so we do not agree with the decision of the Senate we only respect it ntote onge. Number 2 ora Salesio uwa ambarira ikiro nara kana impeachment motion reta itro yamba based on merit nonto akurikana rira senators bonde bokire kwaria every senator okira wande na 2 daughters bonde ndugubara 2 daughters na every change ya itawa based on gender baatu twina 2 daughters na itukona kawira na kumena onto imbi onto imutumuka kwa hivyo yambara for example change number 1 era nepotism oteo no senators bawura kawira ate nepotistic no kuba batawura kawira ate kwa abuse office aba urake kawira kumena onto imuka bewe take yambara yele ra kuya mbesa koterwa ati mbesa itiorete kwero ake kawira imutumuka all of them including contempt of the court era approve it beyond reasonable doubt kwa ere issue agenda na issue agenda is scapegoat and wando kenda kumenya mapo ya mbara Senate eoro Citizen TV indathikirite muturari ko to maina jenga KTV ke program ito Jeff Koinange live araua bobo era mobe Mount Kenya West baraua aba kwenda kuonokia governor Mount Kenya ikenda Mount Kenya yomba kumanenjwa kisiasa as we approach 2027 Mumero na amenya manto wa Senate imanto ya 2027 ote akebudhikire Mumero. Number 2 batu tathurira MCAs beto endwand na to abathari mabaturitira ngwe ya oversight ya representation na legislation kutiombeka Edward ranto 59 baringiri kura na kura sio talawanya singira sia gavana beta bawa mtu na kosete ati kosete. For example video neritirwe weta China antu babetete cheni to na nyatu ingwa batelewa kinya machines ite cia kwethia ate nonto te experts ti oncologist atona bagitheke machine nya no na batheka atumia batelewa exactly mbiba kwethia. All right. Number 2 oni kai karatasi nkuthoma arua reka public service yani out of directors ba Meru directors 40 that 7 acting
na olweli antu baba mo ba graduate last year with a university degree. Imagine muntu an graduate last year ya acting director aronga mere mtoto rengwena for over 30 years. Olweli list ya chief officers 11 out of 17 acting na chief officer in job group S mto baba acting ya akwe bonde kana bonde actually oto okwire job group S. So ndenda kuatire ampongeze MCAs beto tera isi kurungamana na ngwero ei especially like katiba we under intimidation na threat na ndenda okura Edward reason yira governor wa Meru akuwa na ko support Kundisov County I petitioners baba retere koti retere assembly goro bara ika petition bara wa bature governor na aro mere senator awe makosa yayo ndete yake arasie beliara wa kethi imbesa si URETERI orieni si of finance kedha ni kunenka na ngombe gutena police re orieni si wa agriculture kedha ni kuandika na illegally orieni county secretary na si wambi public service a kariba Meru bara ukenjukumu bara wende batu MCAs beto tutethieni no tongavana kwa makosa yate yae tiawe so petition ye wikia Kundisov kwa county ruare ni retwa reaction ngavana ende no tuna kumenya MCAs bakendelea na ngweyo ende na kweria ekubwithia reaction ye kumaki MCAs akithona si MCAs kwa muntu stoka imanto ako Kundisov County I can tell you MUTEMBEI MCAs bara beto especially the 59 oni ndio longeta Meru for the last kuma senate these people bena support ya mwananchi na isitoshe kotiombeka kinya Kundisov County MCAs beto anko boromba kwa heshima endele na ngwe ya oversight representation nontore mwananchi okureta petition ko weti kyo muritira ngwe representation na kedra ko muntu ote qualified amika na we incompetent na ki petition yera kebebe lungoene ibwo county government ekua county government act section 40 ruwa si are mwingwe onto incompetence abuse of office na manto yange na ritaritu so governor ninkawe mbete MCAs nkaba tharima na nkabera babwe you are important to me ibabo bonkuluka area budget ibabo bonkuluka area CCs okay agwetha kwe CC otekurita ngweke muritarite ni areko ndenga bani bombe byanko Edward okay agwetha kwe chief officer otekurita ngwenka nkabera baritenio na unde baretere ba de buretere bange baba komba kwethi ata kurita ngwe so I want to say that MCAs bakurita ngwe maana sana na MCAs beto bwatishwa sigine chasi ya anto aba saine but I can tell you ote county tete Kundisov bora bokenlanda ne county MCAs beto batutethia kuendelea kuensure mbesa cia Meru ni karetwe na makosa rayo nde ikiro senate omuntu akamate mutharaba yake wow now Salesio ukiakolele thai still kwina rukuru ryo runene muno kirutongere bombero why am I saying this kirutongere bro kwinya nyumba imwe cia nteto ikwathulwa you cannot cover some people and then account thai because still kwina rumena ruryo now my argument ni ndirathikirite mutongeri omwe akiaria akiwa kinya deputy governor na arasukumi kwa tongeria na murango yo nyuma na it is about time now amenyora kaibanga kire position irari irio kiurika yangu serious governor na arombere orekeri arawe kinya we na kurekera bravo ndeba muthukiritie but it seems still kwina rangos now that county itomba kudisoveka na utongere boro thai Meru ya karate in the next 4 years Meru tuintakene tuithinene actually thinereri Meru ayongere kankuruki nonto number 1 ukatega governor wengwa mea she's the symbol of unity ojora president a symbol of unity in the national level governor na a symbol of unity atikumba ku unite antu ba bonde atongeria barato inabo which means then problem area area ureguru ora mtu mogire atire ukona gikuyu kiora na kiongo inyanda wenge umenye kuthithete atia ikwori na nkwire governor wetu ari mwekuru she should be abati kutho agitunenkaira mbichera a motherly figure lakini thinera twinayo na nkuoti one psychologist na ugire atire ukeja kuona mutongeria wina utongeria buthuku ambocho kenjewe njewe kariate so ugataka governor Kawira Mwangaza nje ore kalinte kwa ndo me describe mono ibu imejira ne akorita amireta naja ome
anto atu jokia Ameru aba jokia bonde bari ana bawe atu jokia batu ja ore onaga mother in step mother akitreat ana ana baretherete ndene muchejo ria so kawira akajukia ni onto ni wamenyeretie pengine ndene muchejo awe treat Ameru na atongeria like a step mother na thineje ikendrea kuthroerio kwethro wengwa ate chenchia but kira nkoromba na twinde twiromba inyathire uti muntu te kwanda thire Mutembei na itukoromba thire o muntu natigirwe ngugiwe amirite uria bati kumirita kotho ni governor na executive ibarite ngugi yao ya executive baderive by implement budget by implement policies by implement sheria iri kuthithwa ni county assembly kuthi county assembly nayo nitige kwa interfered with nitigirwe irite ngugi ciayo iria my sister uga oversight ukagita muntu barigire kuthithia oversight na governor agakira kuthithirua oversight ni untu ni ngugi ya MCAs kwatho ikuthithia sheria ja next week inkuona twina public participation ya sheria njobi tariki 23 nini ngwa nkaumira ngeta kweja na maoni yakwa ibarekerwe bathithie ngugira yao ya registration ya kuthithia sheria na we governor na cia sent into law na ba implement ibo ba representaga mwananchi na ja petition je wira ikirwe ni ngugi mwera bakathithia ku represent wananchi baria inkuthoma kingatheti ya Daily Nation na Arua actually they are not 22 Mutembei they are 1611 residents of Meru baraba ikitie petition area not only the 22 baraba kuonekana ke kare scanned but the pages were ichinge imono they are 1611 akariba Meru county namba chokire nkatho ni untu nabo katiba ni ubetikiria county government ni ubetikiria standing on as chiambunge nchikothithia ata ichi ubetikiria na kutho governor wetu kuringa na petition ndio mithomba na twindi tura mithomere ituronere bariuga bakiambiria ke facts iria bakurira na cio ati ntariki 7 na ntariki 8 governor naugirete wasn't me tioni ingania na ngania so kwethro murigo jurike tioni ingania na ngania niki governor no gwa bwantu baba bethe na kiri utongeria bwawe beba eberua aretera mbunge bara bakomba ariwe MCs baba enkanto ba areta bange batemukulukiria. You see, that's where the problem is. Governor always governor wetu reonte gita reonte etho ena the fear of the unknown. Ijana rungu kare na mtonge omberaga na regiro bakiuga atinya supplementary budget ni untu ba mugomo jojo kujwa nurses bate kuomba kurekebisha bauga baka banengira promotion iria na kubaitithira muchara ni untu bakeja kuthia supplementary budget itekorukwa ni assembly no bari itekorukwa ni assembly. Number 1 bagwikiraga gukorokwa na tukablame assembly kintu kiria tukuga ate tukabat castigate before batethithia tutebaikiretie bathithia ibathithia supplementary budget you na litero anto bau aikie bange tumenye thina ni MCAs bena ibo bena yo barega kumukorokeria na barega kumuvetera. Wow. Karemin kuona no kwenda ku react on the same but now ndidonete Oscar Sundi andikite akagwatire Ameru kabatrete kiria mwekurunu wa mutongeria hatongeria county ya Meru karome ba Meru bakinyite tu level ekwirwa batitongeria batireka mwekuru atongeria kana ni perception yiyete now Ameru batireka arume ba Meru batireka mwekuru atongeria is it so? It is not true. Na kankwire Edward kwe kintu kitwa perception cia sene na perception ya maingi yumana sana propaganda na no kurika na unigaro chungike siasa kya mwisho mbere twita senate ndauwire kwe kandi yeto se thwira ito sympathy ukero no rete wita assembly contempt of the assembly ukero ukura wita courtini contempt of the court lakini okinyara kurira kurokarira kinyanto baraba korlu imeye yaku yonthe Oscar Sudi na waheshimiwa bangi bonthe ndene Kenya kabelewe thina cia Meru ti cia agenda Bona Edward office of the governor either na 7 directorates na 7 directorates ba ikumanisha bena 7 directors woni nko bamenya bonthe na ke 7 directors ba it is only one who is a lady. Does it mean kinyaka wera mwangaza governor Meru
ndene obisi yake ate witikania no tongereba muntu mukonto ate nenya 1/3 ki obisi yake yongwa. It is only the Directorate of Communication in a director who is a lady. Director of Research, Director of ingesionde Delivery Unit ingesionde kutena even a lady. Kwa hivyo ukiakwithira ngavana kawira na wita Senate na karira kwa kumena ntui muntu muka. How comes obisi yake yongwa we have not seen even the 1/3 gender rule? Does it mean kinya wewe ngwa ate witikania nabuo? Number 2, Bwana Edward, if you look at the population in Meru, ladies bo bainge ke antu arume bahatu to bainge ke kumaanisha rira uskasudi ya kwa Rift Valley ka kumaanisha more than half of the population in Meru ito witikania na mtu muka mwenzao. It is not true. Na Edward tuke akwenda kuoria thinere Meru. Edward katurekana na manto ya gender can't tulweli ira tuta substance because Senate ni advisory governor kawere mwiratire kawira eta Meru bring peace and reconciliation. Edward nankwenda kura there can never be peace without justice. No to atire meya ya the tyroni MCAs ya kuthire ende no to kawere mtumuka for example akwero akwandika antu bate qualified na no kwana inya kariba Meru bakumira na petition thinere kuthira no to kawere mtumuka of course not thai antu bembere awona bakitura na asira kaba uatire batu tura antu bembe twena representative through the office of the deputy governor na rira the occupant of the office of the deputy governor akauma woni nte na office facilitation nte yeto amesema ni cabinet no menyegembe south itena kinya CEC. Kwa hivyo it means deputy governor rira karandera no ku represent egembe south weta kadha ni egembe north CEC baumete wondi nemwe bele ntore emwe awondi wingi sio egembe north re ningi sina antu capable waya tigania west eritete CEC na chief officer akulolya article 27 Bwana Edward na ni Meru bakuthetera barua kawera na remi kubuthia regional balance na remi kuthira discrimination ibu ontoru ari okwandikwa ngwende ne account no to when right of political correctness muntu alolya karemi amumena turia na wetaniro na ngavana kawera karemi akero ka kando muntu alolya Salesio na ate kuwirwa reto Salesio onto bosa babu moka nerenge muntu alolya Edward ethra ate kuwirwa suit ya black akawotibwa bira ngavana kawera bati wekanthi ikintu kitwa sympathy card tureke hypocrisy Bwana Edward tora ni atire meya ya yonde bunge Meru ikiro 78 million, imagine in terms of interest ni onekana ni urite. That is too little. Too little. What do you mean? Do you know 78 million Edward kinyato kuwa kirasi yake yako ke milioni yere those are too little. Oh, okay, yeah. Okay, well. Yeah. 78 million ni waka irasi around 35. Na ito kumia one of the challenges Meru eneo inyete na ECD classes. How do we treat 78 million ya petty cash na bueta buero arendre 78 million ato mekunikela na agenda can? Seriously, Edward, we cannot do this. Woni nderi watere ngavana kawira nete keri MCAs beto bamutetherie ngwe ya oversight nonto ni ongwera baringeri kura barita MCAs bakuwa bo ngavana akwasa powers ya Meru County Public Service Board na nkuriga ni ende cost ye ikinya ku kyangwete yeku ruare ito kumenyi kwara mtu eta etonga kubu bareta through politics etonga rero atena qualifications areta kotini eta prove innocence yake last week etonga kubu na rasa okirungwene ikot. But what will happen? County Meru ka lose pesa nonto etonga kari wa cost yake etonga kari wa kinya defamation ontore wote thomika nuruete maratazi muntu okuthukira ritwa. Why is it that tuito kuendelea kwa lau governor kana antu be close ke governor bari tangu itesio oni kwe muntu mo kinyanda iberuerera governor kawera karire ayukiri etika governor kwe muntu otena taito etra kera secretary bonde ba county no bathama sinyo bathamia abarita from one department to the next muntu atena portfolio. In fact, we are still investigating portfolio yake ndio enda kuria Meru atire kuma governor kawera rauma senate aweta senator au muringire nyethi mwamura senate yo tukaranthe methene MPs kendra na nominated na women rep na all the leaders ba the national level kwe wara aringira thimu MCAs
kwe wararingira thimu abera ende thaire. Let's put our differences aside. Turitire Mumeru ngwe. Edward, the back stops with the leader. Institution niyo ito thai CEO. No tumababu puidra bwe na morali ya kurita ngwe. Kwa hivyo it means munene orori orwara. Ake akure mwiko hata ni the rest of you. Butumba kurita ngwe. So, it doesn't matter kedra kawera na kugo nwe munene sawa. Kinya Jesu ni mwana Murungu. Lagi tuona neta akori asie na iringa ndhe akarita nanto kawera abati kunene ankoro as a leader. Akakisha no weta antoba na akikisha over support bari tengwesio. MCS bendele kurita ngwe oversight. Bendele kurita ngwe legislation. And as we speak today, there's a problem in Meru County. Nurses were on strike. Dhaito mweri wa November. Budget saikwe county ya mbere mweri wa August. Irosa kila yaandika wake all the directorates kenda baandika the budget proposals na kumaua no development plan ya iko bunge Meru kende kulukwa ruari November turi 3 months later process yo prepare budget ya county Meru mwaka 2023 itaambiria. So whose problem is it? Wow. Nare MCS bakuwa muntu bati kuzambirite process ya budget iko kinyani incompetent na bamba wanika kawera akomeno no budget itaambiriria imbudget ire ko ya spend 2023 2024 kada nya process itaambirirwa. So we have a problem. Right, Jenda Salesi watiruna gicho tuchoka after break inkondo chokire kiureke. Now that governor na accepted kire nyumba ya Senate. Mantre yo ndia bwithi tukana maiti ya bwithi twe ndene ya county. Where ate kumenya. Does it mean Meru itena governor kana ke na vacuum kana utongere pro boteko recognize the industry in the county kigiro kawati la wakati one kanya kambere kakunoka tude marando yake biashara tuchoke nyuma ya kaita kati kuraya. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati John de jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, tature tele kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Bareba ize ate kavagara yankima na chapati ishire mbere. Uterete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo. Ndukene ugetia mutu wake. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Muremi no kwenda gukiria uremi bwaku amana urithi bwaku bwa ng'ombe cieria. Uri muremi umweru wa kawa majani kana murithi wa ng'ombe aja Capital Sacco itukuthuganiritie na roni ruria rukagutethia. Kire murimi wa kawa turi na roni rwa hisa kahawa loan na coffee picking advance. Loni ru rukagutetheria kugura batarisa ndawa cia kugira na kinya kumenyera kahawa gaku. Kire gwe murimi wa majani no ujukie tea bonus classic loan, tea welfare loan kana tea picking advance. Okiria maketha jaku kuria akethi na rira ukwenda utethio bompwe. Kiriwa murithi wa ng'ombe cieria no wike silage
ugure shafkata wike zero grazing kana kinya wikira biogas gukurukira runi rwetu rwa maziwa pesa kana dairy welfare loan gura shares cietu cia capital narua na wone baita minimum share ni ngiri 5 ake no ugure na paybill yetu ni yo 520100 aranirie na hatu gukurukira 0713-934-823 kana utoriongire branchine yetu iria kwina agwe. Hii Krisi GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Bueno, tuweta na mbere kurumira mubango yo ya siasa. Salesio tuweta breaking kukurete kiure kinga kuria now governor netra dison officers bawe awo makosa yo ndya kwetwa atikumenya barabara accountable ni bauba etwa antu baba ati appointed bari bongwa kana kuna vacuum yo tongeri miro naugire na megambo wakili Thiankulu daktari yojura it wasn't me na no wengwa ke defense yewe actually Thiankulu no ambirite na megambo au na awon senators ya bera diria governor kethero akiaragia jojo akagwa it wasn't me nonge na no ugire na kiugo na kwenda tuonie ni untu jera maingi ugaga ni county secretary inya baruga iria yeragwa ne andiki na akonwa na igasainwa for the governor augiretewe ne county secretary, which means responsibility chionde achinengerete county secretary kiambia thero. That's number 1. Number 2, governor wengwa kairia korerua eukara etagwa ingire kana etagwa atia ire matokaga ekorerua kothone kwa matoki ekaronga maikare oisimba akorerua kaire gita we wengwa no appointed chief officers no appointed CCs no appointed nya kiambia thero a forward marieto assembly kire bunge kenda pa muvetera na bona kodhobe fiti baritanguge so atiumba kwebera responsibility area na niewe na kodro na gwetikia makosa tijawe makosa ija aritinguge juniors bao baraba kuritanguge then it's the high time abati kori assembly na njire winyia bebebere ni anto baba bwa mvetere mburetere bange but ambuge nyabo aritinguge baba ogatega nyabo bajukitie character o area ya munene wao. For example, ke petition ya no kuona wa mwisho wa irombaria beberua no ni chief of staff ogatega mienendo na miario ya chief of staff au ni kuvunja sheria ya ethics nonto utiumba kukarande guru choka odimin deputy governor uganga thani area kurira ni akuthithio na nona iti megambo mutongeria aya atutege bangi for example ukatega kona mtu na kuandikirwo ni CC na by the way Edward naru inkurigara ndio kinya Meru town inchamanirie na iria chigwetwa traffic marshals ba chogere o last week inaru mbona menteriga mutindo akangangi bwana so which mean nande na report ya assembly onto indandikite petition kinya governor no wero tiantu onto ya bobandiki indi nandi biba kuthithia njirene so which means inyangugira yongo assembly kurita na resolution iri ko make na recommendation bate kumba ko chithingata na bate tayari ko chithingata ikiwa Edward ngokwira ndo etethira thineje tebero ni unto assembly yongo ya rita ngugire bati kurita mtoro bati ko implement na ko migino na to we expect the same MCAs sure weta ko make peace nabo. It's very difficult Edward na ikionkuga kwethro ou think governor wena meya it wasn't me ibaba ange bena meya tafadhali nete nakiririe kidogo thine utie beberwe na ingwetekia assembly eri petition irandikirwe taka omba kuga atere betete kuritwa all assembly
tegwĩtĩkia sheria na standing orders cia mbunge nĩ cigwĩtĩkĩria thithio invest any petition from the kuma kiri wananchi na ikathingata procedure cia petition iri ithingatagwa ngwĩtĩkia ka committed ki committee fulani na committee ĩyo nayo ikajukia kanya ga gwĩta petitioners baria ba present yokoje ikajukia kanya ga gwĩta antu baria bonde baria accused na bo bete baitetere. From there, yongo eka make recommendation tiayo kire mbunge. Kwethero ou petition ya wananchi ba Meru ne ko hold water. Then from there, iro bomba kwamberia mitaratara kuthithia atia ya impeach those CECs tikuga it will be an instant exercise ya kwamberia impeachment. Okay. CPA Academy ndironere after Kawira ari kuona kurane governor Meru ni Senate ndonere Moses Kuria aumira wake ya Meru orimo mweri kuya kuwatanithia Meru Kuria Rianga deputy president au kinyawe akia kuwatanithia Meru after incidents ya last week na after month ya yonde kwina manto maingi muno yariri tuwekira wa the powerful people batumikire kuonokia governor Kawira kuma kiruntu bura ni yakatongere ba Meru batewire tuno tu John Paul wa MP wa Igembe South ya Keria Sunday aure Meru ibaide tu Anthony Meru ibadalilishitwe thatai Meru ikarungama iri yongwa. Do you feel atongere baba ko bakia kwaza de Meru bakaomba manto ya uri atongere ba Meru bambite kuona batu tu Meru ku injustice to bwetretu Edward Mbue irawa sono etakin daktari kintu kembera bwitha sin diagnosis agubwithira testing agura ini othineku na kankondo kwa kikishire Edward antu bara bakwelwa thine Meru ni a Meru bongwa baba twere Meru iriku. It is absurd, it is even unfortunate nonto ngatheti yoro neto K Nation norone tekinyo headline yandiki powerful forces that saved Governor Kawira natankwenda kuwa ikuwa meyera yonde Kawira andikiri yate anguri na yateri yateyo actually kuandiki powerful forces nanto no venda usiuri interest ya Moses Kurimbi Kawira ntukwere senete ari utura mtombera tuonere beno ai Moses Kuria Mutaika Higa Governor wa Nyeri na a number of women legislators bake wopa milio vyambo na bangi na wadharakanithi kumaanisha manto ya Meru aratukinyete ti solution ya Meru bongwa na kankwenda kuwa au kinya Moses Kuria ke yantu kusionthe rekana na once in a month atithire thine Meru kinya ka wend no kampu au atithire thine Meru no to inya ati umielewa utomba kuwa uita o prejudice all Meru na population 1.6 million people na ringi kuri no kona thaito na almost 800,000 kaomba wa kuthia all 800,000 voters oberende babu tukumya thine cienu ninke obuthiriria na ukilole Mount Kenya East Meru County Edward is the largest. Tharaka Nithi County ina 3 constituencies. Embu County ina 4 constituencies. Isiolo County ina 2 constituencies. Kinyato kaungane Tharaka Nithi na Embu na Isiolo nende kwa na Meru. So it means Meru County is a very important county. Ebati kwa heshima. Na otombo mbera MCAs 59 MPs kienda bakuthura no mo nominated na senator na women rep bate kwelwa thine Meru. Oni buran kuwa nankuwa atire Meru nekose yeshimeyo no ntura atongere beto turingirite kura o mabakaya na Mwerekera yo community lakini bero baburie ni kando bote kumenya thina imakosa manene muno ke the same gatheti indonera ilo dingaringiko na kubondra elezanda wa euro ndene citizen kurara mtoto wa Maina Jenga na in fact na raure kinyawa ke osema ni Anjuri Ncheke ukariera Maina Jenga interest yewe na Anjuri Ncheke Meru re nimbi kwa hivyo kwena forces ikwerio control siasa cia Meru lakini ndenda kuromba Meru Meru turie twengangare turie tukimenya twina atongere betu twathurire na atongere baiba bati kwewe heshima. It is very unfortunate kuigwa kinyaba mo bake ruma MP wabore rindikire I simply not to exercise the democratic right yake na kuabura kukarimero na akirepresent MPs bangi MPs betu bayo heshima MCs betu bayo heshima na baendelee kurita ngwio. Number 2 endo andi makosa manene muno rira for example I think Iwero TV ni oretete story bicycle dam na ara kibiricha
ikiona na cia $1,49,000 itumikite within 6 days ndamwire bwithiro ni ethirire whereas MCAs baua baatu to kwenda correct mess yeu muntu otongere kinya kubwithia ndamu no ethira tina technical know how muntu agarunga maka wakawira ka ngavana kawira ka kumenwa CCO nge ki petition ndathoma eta advising governor bethe bagarure thoko ya ki national government areta kinya antagonism between county na national officials. How is it that muntu owete nya kuinterfere na project ya muntu unge na no kwa advise governor MCAs ba raise issue bakeronika bakumena governor oyo kankwenda kwa Edward MCAs beto kabendelee na ngwe ya oversight na nontorira ba ikero nominees ba tumere merit kuhakikisha ba approve antu bara the same merit no ya atumika na bora bona Celestia wa to kumaanisha nonto petition andikini akariba Meru nikende assembly ete implement yorimwe. Of course they look at the merit na demerit. Number 2 ngokone karatasi ya Edward 11 out of 17 chief officers ni anto acting na acting ba ote acting chief officer nyomo qualified not even one nonto chief officer job group S na baba onda banenkiri acting office sio ira substantive ira ba appointed in job group K job group J na L with you. So oni branca romba governor Kawira netikiri MCA barite ngwe ya oversight barite ngwe legislation barite ngwe representation kuthikiria maoni yetu tutute bunge na baeta na MCAs beto baeta baka ingia ikenda ketha ni acting directors ba bonde bachoka ngwe nesio Meru County Public Service Board existing irite ngwe yeyo ikenda tomba kutheria Meru boyele nankaua Edward tukare abatu turi Meru wetekira kuna thina etethira nonto sawa senate ekuote ekuthambia meya na gender card EACC no exist actually kinyishwere igiro EACC no ngubo ne ku investigate sawa kwena assembly no ekendelea kurita ngweyo onde obisi ne senator very soon nkaburetera report ya control of budget bukona sarakasi kuendelea Meru ye so nankuwa kinya kwa karatia tutiendelea ko yekironda no kukunikila katwetekiria daktari alole kironda na agikira ndawa kenda tomba kori kironda ki Celestia poro aburi na no vindie wetu mikira bunene muno kiri nyumba ya Senate na mporo yoro na retere kwa DCI andikithia statements na awa governor na umwe werune ere ya Meru na Kenya yonthe kaenditre videos ira kenda muthukiririe to Mike Makarina kinyawe na kutitanga Senate itomi ariwa ntukwira kura ciaringirwe kuonokia governor yari ntukwitare gazetted into bibio the bititekiri either DCI kana bibangiriwe tekiri courts ni into tu bekuura siasa for the time being kana the right ya ntuba kutheta yoto bio no kirikana still kwina mwanki Meru. Edward Dogatega ira twitaga Leadership and Integrity Act ya 2012 section 29 is very clear. Yukaga any public officer imaitia na imakosa criminal act kunenkanira false information to the public na ngugira Kawira athithirie ndene Senate ke video cia mpuru na video ya DG ya mawa ni false information ya nenkanire mbere gi Senate buri ukuje asoete na affidavit and it's also illegal kuswear an affidavit ire na urongo by the no thitangwe no kathekwa it's very criminal so mbugi atia number 1 nchokerie mpuru abore nkatho ni untu naretere kwa DCI na kuthambia rieto riawe but then again untu bobote batiko kirerera agu ni untu kintu kira kiri at stake it's the boy child actually mbuge governor Kawira actire athithirie act ya kodimin na kurwana kana ka boy child dene Meru County ni untu ndakachieto na aribe ndakachieto na tweje tweto in future batio bagweta kugambi na other communities wende kanorege ni untu ura turajukirwe twina mbichenge tofauti mwanya ya Mumeru na ndengiromba video zile chiombe kuthithirwa proper analysis chinenkeretwo an expert ukwerewa mantu ja videography na mantu ja IT ni untu utiomba kuendetirie twa kokoto litwika katoto
It's impossible. Utiumba kujukia video Mutembei anto bogi bakinaga okaigwa makinya. Anto bogi bakina beringa ampe okaigwa ampe. Ende video era okwana ndinji ogei totekuigwa makinya jogei. Ya ndakaichi koringa ampe totekuigwa ampe. Ende tokuigwa rwembo roe well programmed. Roe na beats, roe na drums. Rokinagwa. It's a serious crime. Ambuge kawera ni shame ikirie ndene Senate na ingwetikia in the near future kwa tuika matagarie jara jake sheria jomba kujokua jakajokua Mumeru omba kuithambia kawera should make a public apology ke Mumeru kana ka Mumeru kire atongeria bara bathokiru erietwa. Can you imagine okothokiru erietwa ere neri jakot wachoka wa condemnwa wa prosecutor judgment ye paswa utira hard. Is that fair? Euti fairness ya dithirwe ni untu bwa makosa ja governor Kawira Mwangaza. So nkaharomba egita regakinya na ingwetikia regakinya governor Kawira Mwangaza lazima akamika na apology kekana kaejika kamwejika Mumeru kire atongeria ba Meru kire ntwarume ba Meru migambo nya ya kurubanjo lincheke yongwa ya ere otad ya chenchwa. Can you imagine nonto nde mukoronjo lincheke and I respect tagaria rondere ajukirwe utumba kujukia uendeti area governor Kiraitu Murungi akwirwo ni general secretary ndio tunenkerie the next leader wa Meru ugachoka uka entity anto uretore ya kali sequence ile ntore oretagwa ukareta mtonge tofauti. It's immoral, it's not ethical. Na gwatuika mutongeria jo no tukuga isimpathy enenkanero ni ntubo kandi agenda, then senate yongwa ni feel ashamed na igitare gakinya inya senate yongwa lazima edite proceedings ile chiatumerwe na these falsified videos then records chiao. Wow. So Salesi atande kirio ntubon kuretie kuri na petition ya Mike Makarina. Ariwa kura tiaringirwa a day which was not gazetted. Na it was illegal and it is illegal. Untubo ipo kuhonde ino wata kana ni ko buy time tu. Teko buy time bwana Edward. Na untumamba kotini yaita on two bases. Either on merit, substance kana content ya ambareka thikirwa kana kintu kitwa technicality. Na ibo ontora onari mumtu no file amba kotini koti kwa bato tena jurisdiction. Mi technicality to manisha yamba riteo. Na Mike na all the right nonto according to gazettement ire bwithitwe Senate yona nitene ntukuire na it is true that kuringa kuri kwa kulukire thasta ekana utuko the following day. What the court needs to see ikethri kwa another special gazettement ekuonania idhare atala to the next day ikenda kura siendelea because kwithira kutari na another gazettement ikumanisha exercise wi null and void but kwithi kwari na gazettement ikumanisha ende amba nikarekethia ta iretikirwa no te makosa bwana Edward at ko one ni wetikiria any Kenyan citizen ethre na right wike maoni yaka orethri kotini kana county assembly kana wherever athikirwa. So I think the petition holds water kayete kotini inditamainwe na Edward kwetabia mbonete na Meru imbe muno bamwe onde karimi ndaronga mandaya na maoni uyethra yati okweria okwa karimi nakurwa nangania ende kwe muntu kwa for example nyatha yo ntu maoni ya mi Makarina mbona aretre kotini kuwa senate mimbi netalire ntuko imwe okwe muntu kwa Makarina kakurwa na kawira ata na yakieke eweta kurirwa interpretation. Number 2 bona Edward nkisokra oringe kuwa tabie kuwa ino Mumeru okera explanation. For example itonere bona Edward juzi muno program eko launch feeding program ikibwithwa ira yo turubo twana very well. Yes. It holds a lot of water. Dina Hansard ya senate area jaujo kure mwisho ya ringiro 12:29 am
which means itaringirwo Wednesday yaringirwe Thursday. And I would wish Mike Makarena ariari ni untu ndirategerega mbarira riawe nkimwa adviceaga nachoke kaire ki wakiri owe bathithia another application egwetwa certificate of agency na nkabatumira proceedings cionthe cia Senate na ndinenye resolution ya Senate nkabatumira ni kenda ika strengthen igambarira riawe eni untu ndirategera ndono tia next year's bena cio chiko hold argument ira bena cio. Does it mean now the whole scenario kaya chokerwa kaiko choka kuringa kura? Ugatega ki prayers ira cia Mike Makarena ora gugakara kwatuika igambare yawe rigeta through stage ire Senate igachokerwa sawa sawa gazette notice yethithwenge bathithia proceedings chigwetania na time frame ya duration area na mbugi ocho it was nokatega kire answer date ndena yo Mutembei kuri amwe speaker kugatere senators bukenda to extend time wele tutina luxury of time abu ka enforce dia ko gazette rojo ahant eri aja ojo wengo no ogere o na kire standing on that cio very clear ko katueka time frame wewe koraga an option ijire either ko gazette kana one of the members akarombe extension of that aka create a motion within the debate ya ko extend time ukogwata so those two scenarios itakarikikire ndin answered na ina prove ina evidence so nionto Mike Makarena substa inini irewe kugatuika igakurukwo ni court na ikonekana ina merit so tugachokera scenario ira at the Senate yonte niwe gakara tutichoka kairi na account assembly nonga nionto kionda stia nkuona ikiuga any other order the court may deem fit nonga yongo court kaire kona atere itebwa ki Senate ni ambire kaire county assembly so mama mbuge natige kuona jaka ale ina comfort zone igambara ara Makarena regeta na spindi ire batere no twitho twina another impeachment even before 90 days iko Kenya. Fair enough. Ndiro ndeka chetu kuthira CPA karemi kiri parting shot yako. Now that turekire scenario turi Meru thai imbi to expect. Mbere buru kwebumbuire bwana Edward that kutiumba kwithira kwina thiri kutinaki na mumiro au kaibwe kinyila ni rumi na nte kwenda sokera bura senator mwaure au Meru bonde twinae nando aure twinando nte wetike na Meru benando na kutiumba kwithira ni antu belia in fact I think Kajwang kinyakethira we ikwa misinterpreted kidogo au kutiumba kwithira ndrene county ni antu belia akibabu kiongo bange bonde batibu kiongo kenda kuona ne kwina thina ndene Meru that it is not possible all the Merus barunga mabawa there's a problem so what is the way forward as it is as we await the ruling of the court ke procedures unless I explain sheria riwa you cannot impeach a governor before 90 days are over so what does that mean it means we work within what we have mbere governor kawira no CEO county government of Meru na kedra na konda with the county yeboya abati kwethira na nkoro ene mbere etende deputy governor oke ora baswere no ekura nora umete embe na ora kuoneka no representative nyambene bakara ende bori atire ina when did we go wrong when did we lose it kenda basokerwe mwerene number 2 eta senator na MPs na women rep bonde bakaranthi asokete MCAs without ultimatums meo tomba kwethira ukira muntu eyo yorendo kona bakeri otisha MCAs ai boenda kuinga CC to have dissolve you know otomba kuritangu na you know wetisha antu MCAs beto batomba ku blackmail batomba ku intimidate so the way forward Mumeru endele ku exercise at Koan oversight ara kutebu uakutebu all other players ba Meru County wero muno inkomyare muiboro akuboboka no 1 2 3 wero nendele kutonia makarika ya Meru anything that happens in this county katumenye tore ya Meru ikenda tomba kuthira tuna ability oversight
na ukriticize thirikari na inyo mionganera bwithie boya. Number 3, Meru abende thiri lakini bende thiri kwinaki ara kugure na kwina thina kethe deputy governor ariwa woni nte tawo misema ne cabinet indengera obisine naso ku obisine ke assembly rio babu the supplementary budget deputy governor allocate vote yake. Number 2, in terms of constitution of the county deputy governor na say no tunyona aringero kura kawira akiringiro kura, otherwise there cannot be peace without justice mbere akioneke na rwariro thiri wendele. Thank you. So let's use that seconds please. Mbuge atirikire ya Meru ke those 30 seconds tona samaki itetie mote gavana Kawira Mwangaza ditango gena antu bange tio karaja samaki kugeria gwitia mote. Thank you. Wow. Thank you very much bwana Salesi no tupo kuona kanya kwa kwarania na Kenya na Meru tuboru ari CP Academy. Thank you very much no tupo kuona kanya na mutegeri nkwira. It is always a pleasure kuthanda babu kiri mubango uyu no tukithia ati babu mubango uyu titwa aro ya siasa no tukuna karama karika yonthe ara ya kuthira ya kikarika ndani ya Kenya na Kenya ndani ya county ya Meru. It has been done and dusted. Thank you very much. Thank you.